Pevač Haris Džinović i njegova bivša supruga Melina razveli su se posle 22 godine zajedničkog života, a detalji o njima i dalje izazivaju veliku pažnju javnosti. Haris i Melina Džinović su emotivnu vezu započeli još 2002. godine i dobili dvoje dece, sina Kana i ćerku Đinu. U bračne vode stupili su 12 godina kasnije. Naime, Melina je često na listama najpoželjnijih, a mnogi ne znaju da je u jednom periodu imala 110 kilograma. Modna kreatorka i bivša supruga Harisa Džinovića je nakon drugog porođaja nabacila suvišne kilograme, pa se ubrzo nakon toga posvetila sebi i dovela liniju do savršenstva. Imala sam podršku porodice, pa sam mogla da se posvetim samo tome. Znam da nije dobar primer, ali ja živim na 3 kolača dnevno i mnogo mi je bilo lakše da smršam tada, nego da sada održavam kilažu, rekla je Melina jednom prilikom, a do dana današnjeg suvišne kilograme nije vratila. Inače, Melina je nedavno napunila 43 godine i nju uvek viđamo tip-top sređenu, a nedavno je uslikana na ulicama Monte Carla, koja je u poslednje vreme njena baza. Ni Haris ne gubi vreme, te se čini da je napokon prebolao bivšu suprugu i krenuo dalje, što možemo zaključiti iz njegovih intervjua i izjava koje daje za medije.